itunya? Oh itu meren laporan di masyarakat teh nu ngedarkeun rokok oplosan. Dilaporkeun sia. Halo. Halo, Pak. Naon? Saya mau melaporkan atas pengaduan masyarakat terhadap pengedar rokok oplosan Di mana? Di mana? di dekat pabrik manisan. Didinya. Siap, laksanakan. Terima kasih, Pak. Siap, siap, siap. Awas ya. Halo? Adil burukon. Siap, siap. Aduh. Cing balik. Siap, maaf Dan. Aduh. Cing balik. Jangan gerak. Enon ya, Mana nu ada rokok oplosan? deui. Dilarap. Dilarap. Sembilan. Let's go. Siap. Buka baju. Sembilan, periksa. Siap. Gimana dia? Dekat, Pak. Periksa, sembilan. Siap. Kita naon, ha? Rokok, Pak. Naon? Rokok oplosan, Pak. Di tadi siapa yang ngaku? Pan masuk penjara, Pak. Mana naon penjara mau sangke? Kan ribu. Dan baik. Bapak ya, Dok. Sebelum umum kan. Ngelawan. Maaf, Pak, orang salah. Bawa ke depan. Rokok kelas mil, esina rokok jarum coklat. Rokok gudang garam, esina magnum blue. Rokok MLD, esina mustang. Komandan Idan. Siap, Pak. Kita berhasil. Bisa timbulnya Di dia. Rokok kelas lu sina rokok jarum coklat. Rokok magnum lu sina magnum lu. Seru aja. Dan garga. Dadah.